Reka nongere mbasuze mbifurize kugira igitondo cyiza mbaye ikaze kuri Disco 24 News. Amakuru azindutse avugwa muri iki gitondo cyo ku itariki ya 9 ukwezi kwa mbere 2026 tuyahere mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda haravugwa inkuru ikomeye cyane yaho manager wa hoteli n'umuzamu basanzwe bishwe. Igipolisi cya Uganda muri Kampala kiri gukora iperereza ku bwicanyi n'ubujura byabereye muri Dev Hotel and Suites muri zone ya Mbubi, paruwasi ya Runguja, aho basanze manager wa hoteli n'umuzamu bishwe kwa gatano tariki ya 7 Gashyantare 2026. Abishwe ni Asasila Shivani w'imyaka 30 wari manager wa hoteli na Musinguzi Lawrence w'imyaka 27 wari umuzamu muri hoteli. Nkuko abapolisi babitangaza, iperereza ry'ibanze ryerekana ko ahagana mu masaa 4 za mu gitondo nyiri hoteli yahamagawe na Asasila Shivani bavuze ko atashoboye kandi kubona umuzamu kandi ko telefone ye itariho. Ahagana mu masaa 5:30 nyiri hoteli yagerageje guhamagara manager ariko nawe asanga telefone yavuyeho. Byabaye ngombwa ko nyiri hoteli ajya kureba nyuma nka saa 9 asanga manager ndetse muzamu bapfiriye mu byumba bitandukanye. Polisi ivuga ko abishwe bombi bari bafite ibikomere by'ibyuma. Imodoka ya Toyota Harrier yera UBH 3633M ya hotel nayo yasanze yabuze kandi bikekwa ko yibwe n'abakoze ubwicanyi. Imirambo yoherejwe mu ruhukiro rw'ibitaro bya Mulago Mortuary cyangwa se muri morgue kugira ngo rero ikorerwe ibizamini nkuko iyi nkuru dukesha Chimple Report bivuga. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kampala SP Rachel Kawala yemeje ko iperereza rikomeje kugira ngo abakoze ibi batabwe muri yombi. Polisi yasabye umuntu wese ufite amakuru ashobora gufasha iperereza kuyageza kuri station ya polisi mwegereye mu gihe iperereza kandi ku bujura n'ubwicanyi bikomeje nkuko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Bene makuru ushinjwa gushaka kwica umujenerali w'Umurusiya yafatiwe i Dubai ukekwaho kuba ari we wagize uruhare mu gushaka kwica umuyobozi mukuru w'ingabo mu Burusiya i Moscow mu gitero cyitiriwe Ukraine. Yatawe muri yombi nyuma yo guhungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'Abarabu nkuko inzego z'ubutasi z'Uburusiya FSB zatangaje kuri iki cyumweru tariki ya 8 Gashyantare. Kuwa gatanu ushize General Vladimir Alexeyev yarashwe inshuro nyinshi maze ajyanwa mu bitaro nyuma y'ubundi bwicaye kandi bwakorewe mu Burusiya no mu turere twa Ukraine tugenzurwa na Moscow bwibasiye abasirikare bakuru n'abayobozi baho harimo ubumwe mu bwigambwe na Ukraine. Vladimir Alexeyev warokotse wungirije umuyobozi w'ubutasi bwa gisirikare mu Burusiya witwa Igor Kosyakov uyobora intumwa z'Uburusiya mu biganiro by'amahoro na Ukraine. Nkuko FSB bitangaza, umuturage w'Uburusiya wavutse mu mwaka wa 1960 ukekwaho kuba ari we wagerageje kwica General Alexeyev yarafashwe ashyikirizwa Uburusiya nyuma yo guhungira i Dubai. FSB yatangaje ko umwe mu bafatanyabikorwa be yafatiwe i Moscow, undi mugore kandi bafatanyije yashoboye kandi guhungira muri Ukraine nkuko biro n'amakuru by'Uburusiya bitangaza. Dorindire ingingo hanyuma mbabwire ko muri Sudani amakuru aturuka yaravuga yuko igitero cya drone kibasiye amakamyo ya Loni. Muri Sudani igitero cy'indege zitagira abapilote cyitiriwe inyeshyamba za Rapid Support Forces RSF kibasiye imodoka y'ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki ya 6 Gashyantare muri leta ya Kordofan y'Amajyaruguru, akarere kamaze kubisibaniro mu ntambara imaze imyaka 3 hagati y'ingabo za Sudan n'ingabo za General Hamdan Dagalo uzwi ku izina rya Hamedi. Ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OCHA bivuga ko iki gitero cyahitanye umuntu umwe, abandi benshi barakomereka nkuko iyi nkuru dukesha radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ibivuga. Amakamyo ya World Food Program yaratwaye cyane imfashanyo y'ibiribwa yaravuye mu mujyi wa Kosti muri leta ya White Nile zari ziri kwerekeza Erobede umurwa mukuru wa Kordofan y'Amajyaruguru. Hari abantu n'ibihumbi bahunze imirwano ibera mu majyepfo ku ruhande rwa Dirling ndetse na Kadogle, aho ingabo za leta zongeye kandi kurusha ingufu RSF Rapid Support Forces mu minsi 10 ishize. Umuhuzabikorwa w'ibikorwa by'ubutabazi bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani yitwa Dennis Brown yatangaje ko ahangayikishijwe cyane iki gitero mu itangazo ryasizwe ahagaragara ku mugoroba wo kwa gatanu. Ihuriro ry'abaganga bo muri Sudani ryamaganye ihonyorwa rikabije ry'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu risinasaba ko hakorwa iperereza kuri iki gitero gikomeye cyane.
Muri Afurika y'Epfo amakuru aravuga ko Afurika y'Epfo yemeje ko igiye kuvana ingabo za SANDF mu butumwa bwa MONUSCO. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yamenyesheje ku mugaragaro umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres icyemezo cyo cya guverinoma ye cyo gukura ingabo za Afurika y'Epfo mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO hamwe n'abasirikare barenga 700 boherejwe. Afurika y'Epfo iri mu bihugu 10 bya mbere byatanze ingabo nyinshi cyane muri iki gikorwa cya Loni yari imaze imyaka igera kuri 27 ishyigikira. Iri tangazo ryerekana iherezo ry'uruhare rurerure rwa Afurika y'Epfo mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho manda ya MONUSCO yagiye ihinduka hakabamo kandi kurinda abasivili, gutabara ariko no kwishora mu ntambara ishyigikira igisirikare cya Kongo Kinshasa. Nk'uko Perezidansi ya Afurika y'Epfo ibitangaza ngo uku kuvana ingabo mu butumwa bwa MONUSCO bigamije kongera kandi gukomeza no gusubiza ku murongo umutungo muke w'ingabo z'igihugu cya Afurika y'Epfo SANDF cyugarijwe n'imbogamizi z'ingendo y'imari muri iki gihe. Hanyuma gahunda yo gucyura ingabo izakorwa ku bufatanye n'umuryango w'abibumbye kandi biteganyijwe ko izarangira mu mpera z'amakwezi ya gatandatu. Perezida Ramaphosa yashimiye amashimwe ya Antonio Guterres ku musanzu igihugu cye cyatanze mu gihe yashimangiye ko Pretoria yiyemeje kandi gukomeza umubano usanzwe ukomeye na Kinshasa ndetse no gushyigikira gahunda za SADC, Afurika y'Epfo, Afurika yunze ubumwe kandi ya Loni zo gushaka amahoro arambye ya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubereze amakuru kuri inkuru mabwire ko Muherwe Aliko Dangote yasuye Uburundi ku nshuro ya mbere. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 7 Gashyantare 2026 umuherwe wa mbere muri Afurika yitwa Aliko Dangote yasuye Uburundi ku nshuro ya mbere mu ruzinduko rw'akazi kandi abashoramari bo muri Nigeria rwari ruyobowe na Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida. Bikimara kugera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Amerika Ndadaye i Bujumbura, abagize itsinda ry'ubukungu ryo muri rwego rwo hejuru muri Afurika bayobowe na Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria baherekejwe na Aliko Dangote umuyobozi mukuru wa Dangote Group, bakomereje ku mugoro y'umukuru w'igihugu Nali Rushatsi House bakirwa na perezida w'u Burundi ni ukuvuga Evariste Ndayishimiye. Bivugwa ko Perezida Ndayishimiye, Dangote na Obasanjo bakoze inama mu muhezo kugira ngo barangize ingingo z'ingenzi baganiriye mbere yo guhana impano. Hanyuma ntabwo baraye mu Burundi nyuma y'amasaha menshi y'ibiganiro byimbitse n'umukuru w'igihugu cye cy'u Burundi General Ndayishimiye. Abashyitsi bayobowe na Olusegun Obasanjo na Aliko Dangote bavuye ku butaka bw'u Burundi kuri uwo munsi wa gatandatu kubera gahunda nyinshi cyane bari bafite nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira muri rusange. Hanyuma ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje imirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza mama 23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta ni coalition irimo FARDC, irimo FDLR, irimo abacanshuro, irimo ndetse n'abandi batandukanye bari mu mitwe isanzwe irwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Imirwano irakomeje mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko ahitwa hariya mu bice birebire za Prezelo ndetse no mu tundi duce dutandukanye twegereye umujyi wa Uvira. Ariko muri Kivu y'Amajyaruguru naho za Rucuru nuko biravuga ko hakomeje kumvikana urusaku rw'imbunda zimwe ndetse n'imbunda zoroheje, aho ibitero bya drone bikomeje kugera bigabwa kuri mama 23 by'ingabo za leta ndetse mama 23 ikaba itangaza ko ibi ngibi bikwiye guhagarara cyangwa se nayo ikegura intwaro igakomeza kurwana no gufata ibindi bice bitandukanye.